بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة. بله تماشاوانین هیجا ایروژی بخلک کنوژی برنامه زمانی ما امبون میوانی مالاوا ایروژی وانه اما گریدای وانه هر دوانه می بورینه وقتانده که نبنافکری هر وها توانگی نبنافکری بریا نها مهر وانه بحال خواه مبر قرطافین توانگی او وقتانده که بنافکری ایروژی هر یک جوانا یه نبنافکرینه نبنافکرین چاوا چید به د کرمانجی ده انها امی جواره بیجن بله شاگردین دلال هنجی بخیر هاتن دیوانه نها جی امی دست وانه خواب کن ام هیوینا که هون دمکی خوش مره در باز کن بله جوخا وقتاندک او قرطافین بنافکری مبرن نها جی امی یه نبنافکری ببن دست بگی وقتاندگی نبنافکری او قرطافین توانگی یه نبنافکری اف چاوا چه دبن امین ها دست بگن وقتاندگی نبنافکری توانگن نبنافکری تمی اما واوانه اینخوا مقابل هفدو ببن جبر چما هر دو جی نیزی هفن مقابلی هر دو مقارنه بنابرا هر دو وانه انده نهامی ناس بکن چاوه نبنافکرین چیه؟ نبنافکرین یعنی مجهول تشتكي جو نديار بي او جي بچه رنگی چید بي کسک جوازاني نبنافكرن بآليكاريا دست بيكي هجمارا يك او هن يك او هن يك او هن جبركو أفيا وها هر دو تيبه نيف دنگ ديرن هر دو تيبه نيف دنگ ديرن يك دبا اك وهن دبا ان إن إيه أفتنا وقت عندكن بنافكرين هنا إن مي نير نيتار باشا و اف يعني وقت عندك جبر كوبر درجة ام في رنجي دن بيسن وقت عندك ان بنافكري ان اف يا چيه يا كي جان هجماره يك جمار يان پر جمار ميديا يك جمار هر بيجي ام به دست بك دن بيسن اك ليفر چيه بو چه بو اكا كتكا ليفرتشيا اي بوتشي كوراكيتا ان يا برجي مع الماغوتشيا ان نين ابو نبنافكري اف يا رسنه يا رسنه رسن وندزانه چیه؟ اصلی رسنیا زمان وقت اندکن بنافکری آیا می یا نیر این یا نتار ما اک سر وزیده کر بو اکا
و ان النين لفر يا نير اكي بدومانا دميرة باش بالا خو بدنيده بدومانا دميرة اكا بويا چه بويا اكا چه بويا اكا اكي بويا اكي هر بجي النين بويا نان نه هوالي نه من نه خورت نه دلال النان او آن يا طوانجي آن يا طوانجي اكا بدومانا دميره بو چه بو اكا اكي بدومانا دميره بو اكي النين بو النا هناك جي حتى نهاد بي النين جي خورتنين ام بيجن جالك ليه بدومانا دميره و گوهر بويا إنه وقت عندك إنه بناف كري يك أك هن إن بأريكاريا وهر دو قرطافة وقت عندك إنه دبن بناف كري وقت عندك إنه تشوشنا آ إي إي درسانية ده أكا أكي النين بدومانا دميره بو أكا أكي إنه أف بون چه بون وقت عندك نبناف كري وقت عندك نبناف كري أكا أكي إنه أكا جكيريا مي يك جمار يا جا أكي نير ديسا يك جمار و إنه بر ببورن دست بيك أندين النيتار جبو هردو جنسان تا جا پر جمار يك جمار پر جمار نها وقت عندك إنه بناف كري چوچنا أكا أكي إنه قالك كس دبيجن لفرجي نديار بس دما ام بيجن متى من بيريواني متى من مزجيني باشا دما تبيجي متى من مزجين هات يعني متى من هات يعني بيجي متى من هات جي چند متين من يك هات متى من دور دبي نديار ميناك متى من هات لفي داري باش بالا خو بدني ده متى من هات متى كي من لفي چه بويا گريدان چه بويا نا لي متى من جناب سي متان متى هاتيه او جبر في كد بين نديار جناب سي متان يك هاتيه لي دما ام بيجن متى من هات متى خو ديار كر كي جان متى ام بيجن شاگردك تا بسركت شاگردك تا بسركت لفر شاگردك كي يكا تا لفر گريدان دنابرا شاگرد تدا چه نبويا بله نه لوی داره کیشان شاگرد بسركت يا ندياره لدما ام بيجن شاگرد تا بسركت دور ده دياره باشا نهاج بو مي اوا ام هر النير اكي جخوا اي بو اكي بدومانا دمير بو اكي اف يار رسانه دسبيكي اف دهاتن بكار اني لي بدومانا دمير جبر كو تيب زمان كردي زمان كي گوهرباره خود گوهره و گوهری نبونه اكا اكي انه ام نها هر نيانير مناك اكي ميديا بسكليتك من هيا هر بيجي
میناکە دن کەرەمکە زارۆکێکی ئاڕژان زارۆکێکی ئاڕژان هەر بژی کیژی ئاپەکی من شەهید کرد ئاپەکی من شەهید کرد ئاپەکی من شەهید کرد هەر بژی ئاپەکی کێ ئاپەکی من li kê vegeriyaye li min vegeriyaye ne apekî dema em bêjin apê min me diyar kir lê dema em bêjin jinav em bêjin neh apan jinav deh apan jinav pênc apan jinav sê apan yek şehîd kir ew jî nediyar e kîjan ji wayê diyar nekiriye lê dema em bêjin apê min şehîd ket apê min Divir de rast dibe ku navî ne diyar be lê ew diyar e. Lê ji nav gelek apan yek şehîd kevê bêjî apekî min divir de dibe ne diyar. Em mînakek dî bêjin deriyekî fireh, xaniyekî biçûk, çiyayekî bilind, darekî stûr. Em çiyayekî bilind bindîsin. Çiyayekî bilind. Çiyayekî çawa? Çiyayekî bilind. Li vir mulkiyet heye. Mulkiyet heye li vir. Li min vedgerî ne? Li min yan lê te yan li wî yan li wan yan li we. Lê li vir çi heye? Bilind rengdêr heye. Heta di nebinavkirinê de jî dibe ku em va tişta pêk bînin. Apekî min şehîd ket. Çiyayekî bilind. Çiyayekî. Kîjan çiya? Ne diyar e. Em bêjin çiyayê bilind dibe ku em hevoka piştiyê bêjin çiyayê cûdî bilind e. Lê çiyayekî bilind. Ji nav wek qas çiyayên Kurdistanê kîjan ji wan bilind e. Ne diyar e. Çima ji ber ekî heye. Ekî jî nediyar e, nebinavkiriye. Em herin pir jimar. Ên nêtar e. Innê bûye inne, nêtar ya pir jimar. Inne. Li cema hevaline min ji gund çûn. Maline taxê hilweşiyan. Darine baxçeyê me hişk bûne. Guline baxçeyê me geş bûne. Saline dirêj derbas bûne. Saline dirêj derbas bûne. Saline dirêj derbas bûne. Li vir saline çawa? Saline dirêj. Saline dirêj derbas bûne. Kîjan sal? Kîjan û kîjan sal? Ne diyar e. Eger gotiba salên dirêj derbas bûn, wê diyar ba. Lê gotiye saline dirêj derbas bûne. Kîjan sal? Kengî çawa ne gotiye, ne diyar e. Em hevokek din jem we bibin vê carê. Hevok ne got jem we hebin, bala we devin, dikarin bêjin. Kerem diya. hevaline zana hene Hevaline zana hene, her bijî. Hevaline zana hene. Li vir zana hem nav jî tê, navê kesa jî tê, hem jî rengdêr tê, pesind tê. Hevaline zana hene. Hevalên zana kî ne? Ne diyar e. Ne? Em bêjin hevalên zana jîrin, hevalên zana em bêjin şagirtin, xwendekarin, lê li vir gotiye hevaline zana hene ne diyar e. Diyar nekiriye kîne, çi ne, yani çendin yan ew. Ji ber vê yekê hevaline tehdîd nekiriye, ne diyar e ji ber. Em hevokê xwe carekî din vegerînin. Mînak meteke min hat, şagirteke te bi ser ket. Apekî min şehîd ket, çiyayekî bilind. Saline dirêj derbas bûne, hevaline zana hene.
جبو وقتاندك نبناف كري برسي وهنا أمنها هرن طوانج نبناف كري طوانج نبناف كري مينا في نویسا جور کنها ما نویسی امی جاره کدین د طوانگان دجی بنویسن دست پیک هجمارا یک اوهن یک دبه چه؟ دبه اک دبه چه؟ اک اوهن دبه ان باشا قرطافن طوانگه ين بنافكري شو كنا اي مي يك جمار اي نير برجمار يك جمار ان برجمار هر بيجي اي مي اي نير و ان برجمار ببورن نيتار دبر ددس بك ان زايند بدن ديار كرن ما قلت زايند يعني جه هر دو آلیاره چید بی رسن بوچه اکی هر بیجی ای اکی و آن انان رساني اوي وفقط قرطافة طوانجيار نبنافكري هردو يكن نبنافكري هردو يكن يعني بدومانا دميرة هر وقفة مايا لفير ديسا ديانير دا ديسا ناكو كي درد كافي لفر اکی هاتیه و لفر اکی هاتیه امی چاوا واجه هف دو وقتینه نها امی چند میناکا بینه میناک دست بکن ام جمه دست بکن ام جن دست بکن اکی میناک اکی لسر نه می یا ندیار یا نبنافکری او دبي وقتاندك خشكك منها ليه ام طوانگ دخوازن هر بجي پینوسك بدا من يانجي دارك بچينه دارك بچينه پینوسك بدا من پینوسك بدا من و دارك بچينه لفر پینوسك بدا نبويا ملكيت والفر ناجي بويا رنگ دير دارك ببورين پینوسك بدا من دارك بچينه نهام هر نيان لير اكي خورتكي دنگي خواهل دا هر بيجي ام ميناكا كدي بيجن هفالكي جمن را گوت دوستكي افقندي بمن كر هفالكي جمن را گوت دوستكي افقندي كر نها لفر هفالكي جمن را گوت باشا دوستكي افقندي بمن كر لفر آبكي من شهيد كات و تيايكي بلند چه خاص فرق جداهید ناف براواده هست؟ دور ده روشاوی دیار کریه. حواله کی جمن را گود. روشا بیناوی دیار کریه. بس روشاوی. یعنی تگریدان بواره چینه کریه. مینا دوسته کی افقندی بمن کر. دیسه دالی واته ده هر حبوب هوا گریداینه. لید آلی رزمانی ده تگریدان دنابرا واده چینه کریه. يعني نمطلقة كو تشتي أمنها يعني لقوري تشتي أم فير بونا جبر هنا خبات آلية رزمانا كرمانجي ده هيا
لێ دەما ku veqetandek bê piranî cînav kin û rengdêr li pişwatê dema ku tewang bê piranî yan em bêjin daçekin ev ji cînav ke lê neê tewandînin. Paşê bi domana demêr em ê va tişta ji we re ragihînin. Em bêjin tewang çi ye? Tewang tenê ew peyva ku hatiye tewandin tenê rewşa wê diyar dike. Yani ti girêdanê bi derdora wê re çê nake. Lê veqetandek ne weke wê ye. Veqetandek girêdanê di navbera xwe û gotina pêşiya pişt xwe de dike. Dibe ku ev cînav bê, dibe ku rengdêr bê, ew yani ji ber waneyê me hîn pêş hene cînav ku rengdêr vana jî em ê we bidin naskirin. Lê ya girîng ku em ji wan ji hevdû veqetînin. Piştî em vê dawî bikin em ê hevokekî ji we re binivîsin ku veqetandek û tewanga we ji hevdû bê naskirin. Niha em herin ya pirjimar. An bûye çi? Bûye innan. Hevokekî cematin ne? Heva li nan îşev gelekî xebat kir, ez dê ji bo malê darê nan bînim. Heva li nan îşev gelek xebat kir. Heva li nan îşev gelek xebat kir. Heva li nan. Ne gotiye hevalan, gotiye heva li nan. Divir de ne diyare. Baş e? Divir de ne binavkiriye. Tewangên ne binavkirî. Yek, ek, hin bûye in. Qertafên tewangiyên binavkirî. Ê, mê, î, nêr, an, nêtar. Resen û qertafa tewangan nebinavkirî her du yekin. Divir de reseniya wê her wekê xwe maye. Nebûye guherbar. Çima? Ji ber tenê ev û ev daketine lê qertafên me wekî xwe maye. Lê li vir veguherîn bûye. Eka bûye eke, ekê bûye ekî. Lê li vir wekî xwe maye. Mînak pênûsekê bide min, darekê biçîne. Hevalekî ji min re got. Dostekî ev qencî kir. Heva li nan îşev gelek xebat kir. Ji bo heta vê derê pirsê we hene? Heger pirsê we tune bin, em ê niha çend hevoka bînin ku veqetandek ên nebinavkirî û tewangên nebinavkirî çawa di nav hevokê de bihevretên. Em bêjin meteke min hat û em bêjin pirtûkine şagirtinan xweşikin. her bijî pirtûkine şagirtinan xweşikin. Hevalên hêja. Bala xwe baş bidinê de. Pirtûkine kê şagirtinan. Çine xweşikin. Yani ev pirtûkine xweşikin. Pirtûkine şagirtinan xweşikin. Baş e? Ev li vê vedgerê her wiha ev jî dîse li vê vedgerê. Yani her du girêdanê bi hev dibe çêdikin. Baş e? Ka mînakek dîr cem wiha bibêjin? Kerem ke? Her bijî xalekî min gotineke girîng ji min re got. Gotineke girîng ji min re got. Xalekî min gotineke girîng ji min re got. Li vir çi heye? Di cara veqetandek hatiye. Xalekî min gotineke girîng. Xalekî min gotineke girîng. Baş e? Yani veqetandek dibe ku di hevokê de di car û sê car û çar cara jî xwe dubare kir. Her wiha tewang jî. Tewang jî di hevokê de yani tikarê çend cara xwe dubare bike.
خالکی من گوتنه که گرینگ اف هر دو چنه وقتاندک اف لفرنا طوانگ وقتاندک چما جبر خالکی من خالکی که یکه من گریدان چه بو سپیندارکی بلند سیکی دده در دو راخوا سیکی مزن دده در دو راخوا ام وی میناکا خوشی بنویسن بری کامانا خب داوی بکن جبر وقتاندک و طوانگا نیر هر دو هندره ویده جی خواه دگره سپیندارکی بلند سیکی مزن دده در دور آخوا لفرجي جارة كدن وقتاندك هوالين هجا نها وقتاندك نير يا يك جمار وطوانگا نير يا يك جمار يانا بنافكري هر دو كيم جارة بهف دورتين جبر وی گرک هون وی جام خواب بندیسن اگر پرسیوتنا بن امی وانا خواب داوی بکن جبر دما مجینما بلی تماشاوانین هجا نها جیم گهان داویا وی وانه حتی وانه یک دن بمینا خیر خوشیده بخمل وروشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل وروشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی